Nā, ki te whutupōro, hei tērā wiki tīmata e te whakataetai whutupōro a motu e kia nei ko te Mitre 10 Cup. Engari, no te rānei i whakarewa hia i te whakataetai i te tonga o Tāmaki Makaurau e tahi o ngā kaitākaro e rui ana i ngā kākano o te whutupōro ki ngā pā rekereke o a pōpō, aneira a Irena Smith. E whakatō ana i ngā kākano kia puawai ai ngā tua o a pōpō. Make sure that the next generation learns from us and it's really important. Koinei ētahi o ngā toki o ngā kapa whutupōro ārohe hurinoa te motu. He tau tēnei e kite ana te hokinga maia ētahi kaitākaro i tā wāhi. So I was in Osaka for 3 years and then Fukuoka for 2 years and enjoyed playing over there. Hei tā Andre Taylor he hua nui te whai ngā kirimana ki whenua ke. Engari ko te paenga mōna kua hoki mai ki te whakahoki i ētahi pukenga ki te wākainga. People talk about loyalty these days, but I think rugby is becoming a business, and if you get offered bigger contracts, you've got to have a look at it, and that's obviously what they're doing. But my time was up, so I came home and come back to being loyal to Manawatu for letting me start my professional career, so why not finish it? Engari mō ētahi, ahakoa te hiakai ki te tākaro, nā te tau tūtanga e raru ai ngā wawata. I only just have a concussion. It's been like my sixth bad one, so... Hoping just to get my knee right over the next 5 months and then hopefully crack into some footy next year. Ruptured my Achilles in January, so it's a 9-month injury, so I'm pushing whether I'll be playing or not this year, so I'm just making sure that I get my body right for next year and do what I can and help out the team at Hawke's Bay. Nā reira ko te mahi nui kei runga i era e pakari ai te tinana, ke anga whakamua ai a rātou kapa, pērā ia Sam Henwood o Counties Manukau. I was captain last year and we didn't have a great season, but we managed to stay in the premiership, and I hope we do better this year. Yeah. E tauira no hoki hei whainga mai nei, tua o a pōpō. Irena Smith, Te Karere.